Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Lishholomil Katsolbal Chiruli Gutana in Nashke, La Pablo, Bakbil, Rikin Karen. Le apóstol Pablo, ki atinak chirish nabal sut, nakikwan salitzalam. Nakikwan aran Macedonia, Jonashchekelihu, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 5, Nakatawak Bisali capítulo 7, ut capítulo 11. Lishben, kikulman karan Filipos, chan lihu Hechos 16:16. Arina atinak chirish hun li ishkal, liki el chakchishkul balepchan, likwang musiqeh re ehink rikinchan. Na balitumin li nekeshkul eblach echal re li ishkalain, rikin li karuna shbanu li ishkain. Mokon kikehe kujik satsalam aran Jerusalén, rubelach naktesh. Takla salit salam aran Cesarea. Utsahon chiklisib li apóstol Pablo, salihu Filemón capítulo 1 versículo 10 ut versículo 13, nashcheche jokain. Hokanak, hokiali kwankep sarochoch li ruchi li akwabech, utchishonilep li hunch olchik, nekeshnaw nakwankin satsalam sashkaba li Krist. Ut ustahaan mokonaruta chi elk arresto domiciliario na yemankre, aran Roma, abanan kwan hun lakak alenel chishkat hunelik. Liqawa Ignacio re Antioquia chan hunak kuichak reheb lakpabanel chiruchak li siglo II na atinak chirish lish labalep sakalish ol lish ma usilalep tana eb li soldado eb lakak alenel eb lak romano shbanak shik negeril eb li bresh manak eb chak lakpabanel. Lihu 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 toxali versículo 12. Na atinak chirish lishkakwilal chak lishchol li apóstol Pablo ut sashkaba ani nakiru ut kishkuish numzinkil li railal li rashi kain sashkaba li papal. Li apóstol Pablo naruchish taubal ut risinkili chabil sashkichish huni li rashik manaklik akreru li nashkul chak. Ustanakanaw nakhalima usahkwin khan li nashkyal shak echish banunkil uchish raub desinkile ebli ralash kahol. Li apóstol Pablo nashnaunak mogokwantash hunes. Hoakwila o anakwan mogokwan ko taka hunes. Likyalok li nakabanu kwang sa musiqeh. Ut muko nakabanu taka hunes. Chimuko nukoru chik ashok la oka hunes. Haban liqagwa Dios li nabanung kre chish hunil. Marekwan akwili honal naknachinang bayak liqachol. Ut noko ok chish koshlenkil. Sa kwan kebe blink a us cholep. Ka ut naklain tinjalink kuitink uli railal. Abanan liqagwa Dios, shkanap umqe li ratin, li take hok lishkakwila li qachol, saeb tsakal li honal an. Li ratin liqagwa Dios, nateng angah kwi qeshke bal retal, janru naqeble junte sal sheruach kwi chi elk chi ubech, sheruk chi ashok sa shkaba liqagwa Jesus. Abanan, nakanawah kwi naklisantil musiqeh, hunelik kwang chi qakatq, uta anah kwili nateng angqe sa li hunghung chi honal, Renaking atake akip nakakwanko kajones. Haan hun limatan lish kanabong kay liqagwa Dios, renak turuk chi elk chi chabil, chi sa chish hunil. Ut nagwak shak oli katsulbal, rikin hun li versículo, nakataw sa lihu 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Chish hunil li nakabanu, nashkut naklaohk angelo chiruli Dios, ashal nakakuy li raubdesik, li rasa li chahkilal. Karuna rach nashyain choqakwelaat. Hokyali raubdesik li takakuish numzinkil. Sashkabali kapabal. Matyoon kwanko sali kapabal. Chishtakin kili kagwa Dios. Hakyali karuchal sa kaben. Li Dios narach nakto elk chubech. Ut muko kwanko takahunes hoshinye. Chikyalok. Rochpeno ban li kakwa chikyalok hunelik. Bantiyo siya ko nakshinagoch benichiru lihong kamukain. Li Dios chosop desin kagwe. Nagadkoy peni sa hunchik li kagangel.